habibillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah iman kami, selamatkanlah agama kami, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Selamatkanlah daya kami, selamatkanlah santri kami, selamatkanlah ulama kami, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ampunilah dosa kami, dosa ayah dan bunda kami, dosa semua guru kami, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terimalah taubat kami, taubat ayah dan bunda kami, taubat semua guru kami, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Shalla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwatar rahmani. Allah shalla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwatar rahmani. Allah alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ulama tayyibal ardani. Allah alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ulama tayyibal ardani. Allah masaban lahir Nabi Muhammad bertawaf Ka'bah mulia. Allah masaban lahir Nabi Muhammad bertawaf Ka'bah mulia. Allah Abdul Muttalib
Abdul Muttalib belingkar Ka'bah siran pegang salat alaika Allahumma shalli wa sallim wa barik Salamullah ala taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Salla alaika Allahu ya ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Allah Salla alaika Allahu ya Adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani Allah Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ulama tayyibal ardani Allah alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ulama tayyibal ardani Allah masaban lahir Nabi Muhammad najah bertawaf Ka'bah mulia Allah masaban lahir Nabi Muhammad najah bertawaf Ka'bah mulia Allah Abdul Muttalib belingkar Ka'bah sirat nepegang salat alaika Allah Abdul